Haka Tarik Nohprah Arhajar Arpusau ke Seng Samla Katholik Umsning Parish Haka Jingialam Usamla Teibniah Lyngdoh Lyngkhoi kumu Presiden kala Pynkut Noh yaka 10 youth get together kabala long Madan football Jongka Parish yakni ka 10 youth get together Jongki Samla la Sdang Naduh ka Tarik Nohprah batla Pynkut Noh Haka Tarik Nohprah Arhajar Arpusau Daka mas Bakhuid bala Pynbynta do Reverend Padar Pius Shadap Parish Umsning Haka Jing Synran lang Reverend Padar Milansius Tado CMF Kibrodar kisistar na St. Michael Convent na Bethany kinongkit kam ke Seng Rangbah Umsning Parish Seng Longkmie kinongkit kam ke PPC Umsning Parish bat kiriu Rangbah kibalasha khot Nohprah bakun thop ye uba roki marwen ba kunjo rangtong ba edi kharbani bat kumjo ki paj runget lapen shongshit shushu yakani ka sngi de kijing ruai basngo thiang bar basngo mensim hadu kata-kata na ka Saint Dominic choir na Sing sub district Bari mulai tusai kita gimusun kita ki asrian gi babalonian gi roman berkumta terter henrena ke benta jungi kidon ki wei pat kinong sun ki balada ublai umdan rengkat bangi ginom la banila persaya ki nong sun menengkong menin kelaya irali no to drugs bat kade gi jing sisya nong sun menengkong hagane ke por dayu drugs Katham ribhoi jungi kelasya hayat teman hum drugs Naduh kipor barim baja hakikani idon kamu prophet pen perlai lud hakata kepor kidon kipor kimanabar kibreu jungi hangne kidang sempul kim sutu ban sim iki jakai kiputa penun kam diki drugs kenam begini kinom la suban tre kinom la suban keta kinom don bor suban perkhat perat sngi wa kendet benreu deu nong yalam deu prophet bakraw hapo ke Jingialam jungu lathan bun bah kidukan kani hagane ka thamri bhoi jungi banade kata kada breu Sdang ban keu ha baro kilian deu nong shon bakraw sisya mentaro ki kena jungi kingkan dagi drugs kane kadon ka saindur ka plan umdei kidai kinong shun jungi ki banaba kiba persang ban trot di kebor perkhat bergenta terter tekung ki khon samla kidai ban long ki prophet kidai ban long kita ki prophet kiba kloi ban thang kiba kloi ban penduk ta ke jing duai na ka benta ke jing bha kata kadai jing pang drugs kadai gawai handai dan ro ki ba plan na ba kumno ban pencot kan ngajai ban reu jungi dabon bahagi kena ki ba drugs ngim dan kamani kinom dan kamani har thmai ni ngila sujot bud bar khoi ti pe tan jing ki samanga ki drugs entai snai wari pare jungi don katokan ni
kaspa ka phel lut lat kapor lut ka jingmon jing perkhat lut mun perkam dan por se benle kene kata dan por se ban plan iki yang kisam mun kong por se bungka tekna samla Bulai sa weng ya uneu nong shun jungi larangi don rengkan batu menin kilayat procession kabai tenat henry pentreka maka jingim pensulutu penyarap barbor longgi prophet hakis longgi thal ki kisan ki jaka ki bapiwa pidon pensulutu penlong aware pengendet penrew lai baidon gibrei gubayai bakala kene gurkom pensyai ki halai jong ibor halai jong bentai barit bapila bande Baruju mensin mensngobha ban Lingkhoi kini Jing jungi kiban wanra menpen kentang yaki bakin kelalong kamet merkasnam jung kon jungi utrai jungi uji sukres ubal hukum ini menpen mentai kini Jing maya namar ba uhi kamet bulai tino iu lo shim yoku dak baingo ime ula duai kerku ula kedia ula Synran wom to shim batobam nakane baro pi baro namar kane kalong kamet junga ya kaban IT na kabanta jumpi Haka jor kom la ya pam shimi ga khuri rak baingo ime ro dwai ga khu bala lagi Synran wom Toshim batodie nagane pi baro namar kane kalau ga khuri jonga snam jonga jutang batmai bat bom jukut ya ga ban penme na ga banta jumpi banag banta ki babon na ga banta ga jing ma ki pop to le kane ban kan ma we na ke jing maya jonga jingen
Haka ni kesengi radon ru ke jing sam award syuki Nongkit kambarim bad ikitu ki bala pendap ya sakramen jingan tiu kurim. Haka pon mensuang ang iskambon update Jongki kidang itu ya kadur kemat Jongki nomor pindah pimpin idang samla modern page kadur idang samla dia hadir jong iba shining ikut saya iba James Bond jana but is sweet Mary Karkram Rika Lyngdoh Jingialam dasar mioma ya imen kumela deh Jingialam baik kerja balik dengan agak jik tapti kebacam dah mentah Jongki Lapan kut ya kani kesengi daka jing mani sakramen balal yalam da Reverend Padar Pius Shadap Parish Priest. Segi program bapher bala ai di khon samla na baro riu tini ki circle Jongka Umsning Parish.